Janakopoulos je imao još jedan fantastičan performans. Kažnjen je sa 100.000 eura. Janakopoulos? Da, od Euroligi. Pošteno. Nema vlasnika, ja mislim da je plaćao više kazni. Znaš da je bio prije nekoliko godina kažnjen sa 300.000, ovako nešto. Baš su ga rebnuli po džepu. Prva serija Panathinaikosa u play-offu kad je otišao Željko Obradović, mislim da je bila protiv Barcelone, to je kad je ovaj Bramos igrao za Panathinaikos. Mike Bramos, legendarni. I onda je protiv Barcelone je bilo, čini mi se to Final Four u Londonu. I bilo je sporna naravno situacija, onda sećam se da su ujutru dali ovaj Pedulakis legenda, legendarni Pedulakis. Pedule. I bio je ovaj Jason Capone, nesretni tamo na kraju klupe. I kaže, sutradane su bile one čuvene naslovnice grčkih novina, K, 3 tačke, A, Euroliga i tako dalje. I tu je već, mislim da je tu otvorio račun. U Barceloni. Da je povremeno uplati po nešto. Tako da nije to njemu strano. Sad ovaj put je bio, onako opet su se spominjale sudije iz Jadranske lige. Da. Spominjala se jedna numera Guns N' Rosesa, prva na prvom albumu. I onda je bilo kao dođite ako sme sad stvarno, sad zamisli sudijska organizacija. Nije ni njima sve jedno.